Prophet Gideon for years here to say, but the one that you went small, but in a round and train. Now I don't know so anyway. Bet you. Anyway, Yahuwah insurance ready to announce see within the war of Prophet Gideon for you as see the donor fame or Domancoma Chirema and annumerate Yadisun Cassia Bo and a Yadi Ebremo and annumerate the Mistress and Career Munyakopoama on us one more mobile on to announce see.
akodie biara bɛsɔre etia wo no Awurade ensɔre ntia no ene me yimpa yes ensi wo yie na ensi wo kra yie tumi biara bɛsɔre wo so no Awurade nsɔre wo no so ena nwumere yi me de nchia kɛse efiri bɔfo pani meta tro home de bro wache Awurade fa ni gya no entwa ho nhia kendedua ya so yi enso ne ni wani kan Moses ka kyerɛ Awurade sɛ ɛma mekania enum anadwo da biara da Awurade ma kania enum anadwo da biara da Oduma Beifoja, the warrior prophet Gideon for we see a dono, Yanaki a sacra. The warrior prophet, what's in the 12 say what crop, what say, what's in the quack, what I know, quay, all of the hours say that, Batman, the man, I'm for no, above one in our catch, no, what is also concrone, what is also concrone, say, what is also concrone, any other way, at the crown, I watch it shine, and the honor, what's over here, Prophet Gideon for you see, I don't know, the warrior prophet, so go crash and man, to me, not send him, or the edge of my one, it's the Mamadiana chipping in way, no more, then I resign, then I went to and if I get that's when it drove to me, Vanity, to me, oh, manatee, oh, Coco, would you be the one I won't yet see a move? It's Yakaki Café, Monkama, Nuntum, Momaramu, Wasi, that's also Coco, no more.
Ada anwumere Yehowa nsira ne wari zu anamo si. Mini na wo prophet Gideon for years no na fa modoma kuma kire ma. Ene anwumere mi di sunsun mu nsem ne Bible mu hintasem ena ebre wo ene anwumere yi ene ye bebie wodi enura de ye ne kompo de eye mu nketoa na ne de ye de ebre wo de eyakese ene ye be kire sunsun mu niema ene ye be kire sunsun sem ene ye be di sunsun mu nkomo ene ye be kire tumi ene ye be kire kwankire ene ye be kire tumi ye be kire tumi die mpanidie my friend enkabrechie ye be kire mu nyina ase obi wo honom am os I don't believe in Bible because many spiritual book nyame ya doma me promise metiefu nyina nyame ya doma 6 book of Moses any 7 and 8 and 9 no ye dini nyina ye be release ni nyina abeto ye platform ne so ni wa hunu se onipa na wo kire ono so ye bro ni ti se de onipa wo kire Bible na there is no difference. If you know the 6 book of Moses, you know, Psalms wom, Bible quotations wom, and then you be kinkan bia dey achrom. Nyame ya domwa the 6 book of Moses and the 7 and 8, you know. Nyame ya doma next week from Monday going, ye will listen nyina babonten. No one say, who can put one kasa who to me sing the book no. Si say ya no, me de me hu atu book so a. The moment I made me who better Empress Yehowa Insha so joining. The moment I made me who better 6 book of Moses and now 7 book of Moses so no. Can you say I'm not a spiritual person? You was so for you or no more. Chew and poor. Oko internet so e ko check niam and what the program. So yes here, oko internet so e ko check niam. Me say na fire for fire. Ye ba wura bosum ni ba wura nsuo tumi mu, ni ba wura soro, ni ba wura fom, ni ba wura nuyam. Babia and na ye babia na de hia me so be share video na mame enko babia na wo de sensuo ne pa drink bi ne si won chen ya cha 30 minutes pani aye dey ne apon ye brera no ye ni bre ye ni bre abusuen me say ay chill and poor chill and dey poor copy and paste to me be a ni ketira yam they work ketira yam ni bi nketenkete that's the only thing I work ketira yam bi a ni ketira wo kuna ni yam ye hwe slade bi anim so they say reading obeko internet so akọ check spiritual niema say the moment I meet wey me say me yesunsum nipa na me de me ho to book so a no eno tin pass me religious books no ya dan emma mo no na musua na mo hu no say oh entege reggae tinyame ya dom from Monday going we are promising you ye be willing see hey 6 book of Moses here started for 6 and ekura ya be start 6 ye wie yakọ 7 ye wie yakọ 8 ye kwama na ya dan asi ene wonu say hey asofu bebre omo yazan asofu bebre organ ha no mo wo yazan wo mu gusunsum so de ni mase dodo adan hia okiremu kurampo ye kiremu kurampa they believe in Christ wo mu jinyame tumi ya de o mu ji Yesu di wo kiremu bia won ji Yesu ni ye fa ni kiradue e je se ne kira na da enue ye ka kiremu a won ti ase wo kira ya de ya manamo ba sofo no ya zam oh ene me wabofo ene me wo say ni nyina ye from ntege urege fo no ye from yen ya tira nyimfie pen so the asian enti yenim de yenim amamre yenim amane yenim de enti ukita dura yenim ukita bosma yenim ade bia ukita because ye sunsum nipa me ti me hu so fu social media me ye ne hu adwuma me hu spirit ukita that's the only thing because me ye hu nipa ya kenka buku adomo no ekita ya deda because abusu ye firi mo no na me wo come abusu ya record da ho me nko na osofo a me wo efie ho no me nko na osofo a me wo mabusu am because abusu no mo nsum nyame so ti ase wo mo nsum de nyame me nko na osofo a me ya den me wo fie enti mo
wo to for bia wo ya san Ghana minim so ti asem a book no spiritual book and no mo kwa kenkan and no mo dia beyim psycho spiritual book and not say spiritual book ma be release ni nyina me wi am release 72 angels me release ni nyina no man so 6 book of Moses in about out enye news biem 7 book of Moses in about out enye news biem we are going to release that book na wo hunu a nye be release amam aya bible mu nsam anoma aya wo ma chocho wo mu o aya bible mu nsam ani sunsumu niama kakakra ana o ma chocho ye den ewuwom ana sofo no bi dia ye wake up ana o mu di bu amanfo ya amanfo azan hwe etase ye ma ye ni ye den eda ho no mo etase ye ma ye ni ye den eda ho so just here because amanfo kusunsum sene ene sunsum sane fo kwapo no munji nyame ye nyame di o yesa ji Moses di yesa ji onyankopon di ye ji twedi ampo onyankopon no ye dey edi because ye nyame onyi nyame ni obeda ji obofo adi because osofo bi obeka say nyame bi ani ho ne di bible ne kitamo na mo kasi the bible is not correct no mo kasa 6 book of Moses no go teach me say me be religious books ni nyina ma me na meka me na me say 6 book of Moses no obi ase obi anya bi ntono ma me be religious books ni nyina ya dai amam ni ma wo say o enkahu kasa enu $100 kurampo me catch it enu $100 I'm telling the gospel truth me be will see this book to ni nyina amam wo dia kokenkan you have to be powerful and say wo nya tumi one of prophet ma ye ba be ben ye ho obi e ba be nya tumi obi na me say be obi aso obi enkodan obi abiem da bi so they say who di na me you have to get power and authority said ni paboni for be antimi nyadan anya u bibi you have to get power and authority said ni paboni for be antimi nyadan anya u bibi Sani sunsom nyuma na yade etia 86 book of Moses and 7 book of Moses nyame yade wo de man de ene krompo no me ba be yi bi amam me ba be yi secret bi awom e de a kire ni ma hunu se hwe ma no wuti pupu anu a wo bi edi wate wuti pupu a wo bi yaden edi na wo dogo bi nu abe wuti pupu a no aye den wa wo bi edi na wo dogo bi yaden enu abe ekasuma wani da ho esuma wani bere because no say no wo hunu say sunsun sorry is powerful and say ya no wo de azan bukata ebam wo se wunji nyame ni a wo se nyansam fiti ase eni nyame suro enti wo wunsuro nyame bia wagimi wo wunji nyame ni bia wagimi so they are here because nipa me and seven na asoro wo Ghana hanom and we don't believe in Bible there is no Christ in the company we are ma mewu who are you woni hwan so they are here woni hwan mo ko jeje motia abeje shansham mo dem a na bomodam a he say you don't believe in Christ who are you aya ko Israel to ko Israel ko he se Yesu wa anebe wa ama emra to si nyamesom ne ye ma ye homre so na nyamesom ne timi gina because yenya busuam ye firi mu no ye ka kire wa aso na busuam sanso no owo mu kurampo ne dan se ne wa firi mu wose ma fira busuam kontonchi apam no abusuam no me apam no enne de ma firi mu Abraham na ne papa ye okonfo ne wo mo som abosom wo fie no ka kire ne chehwe firi wagya fie ansa ni nshira na yeden ababam o ma yom ho se ene e ka se ebe your comfort obi e ma enti ma me fanye asore sad na mo je mo be yesterday because ye ba be sode mo so ye baba be sode mo so pa amo mo mu si yes bibi ye dey e wo baby fameko Psalm 36 Psalm 136 ya kenkan bibi o ma when na ye ewura mu 6 book of Moses na e kwa na ye gina no
Ehwa ni yegyina no. Yegyina no. Ye wuram. Atifa so se Nyankopon animonyam ewo abode ne abakosem mu. Wo se Nyankopon de anyi. Animonyam. Wo se Nyankopon animonyam ewo abode ne abakosem mu. Enti ye wo nyame animonyam wo abode ne abakosem mu. Edie na abode edie na abakosem. What are you telling me that you don't believe in Bible and you are holding the 7th book of Moses and the 6th book of Moses? What are you telling me? Psalms yo abusia ya natural kinetic call e janu so sa na bayifo no ho hyehye wo na etikodu ye bebedu etimisi etikodu ye bebedu me pacho kan ma me Psalm 136 eno na etifa so se Nyankopon ani monyam wo abode ne abakosem wo se Nyankopon ani monyam wo abode na abakosem wo pe so hunu the reason why Africa fo chiri mo tin na Africa fo ye nipa bonefo aja kotokoto tuntum na kotokoto kokko ni fo mu gu ade me ho na be hu Africa fo suban nyame onye yi o onye bolege o ene wo yi Suria kan yanko o se monna awrade ase na oye na nadoye wo hoda wo se da awrade ase wo kan 6th book of Moses no wo se da awrade ase na wo ye ni nadoye ye dan e da wo hoda. Here is the book. Mama can't chiro we. Mohe. What do you have? Mom. Here is the book. Don't worry. You free 6 and you cost 7. Miss Yebe, me will listen in. I'm a news to be out to a chat. A drobia the cat. We need to me. We need shame. We need koto. Eya disua wokosua de free book mu a no the psychology aka ho no the real manfo hwe ye ka obi owotumi yenim obi owotumi yenim obi owaduro kan yanko wose munna anyame mu Nyankopon ase wose munna anyame mu Nyankopon ne de ai enti ye wonyame mu Nyankopon wo ho so de ase ye wo sofo a wadi mo tie ye dwuma ye wo sofo a wade bosom ye dwuma so de ase because you know one say ye wo enkanfo ne wa bosom bi wo ho no mo a wo gina enu nkwa so hyempaboa wo gina enu nkwa se wo ye den wo hyempaboa so dia se wo se na sem ye sunsun no nyame na sem ye oja ye wo nyame mu nyame nyina agede over boss no ento bibia won gi nyame ni wo Ghana ha no obibia da sore say oh the Bible is fake the Bible is say man okitaduro no mpeso be ka no kore no na me ba me to nyo se bofum som pass kan yango osimuna awura mase saa na nadoye hoda de ono nko ayo anwanwade akese wo se de wono nko aye de anwanwade akese wo se ono nko ene ye anwanwade akese de wo bi ntumi nya bi da no wo se de ono nko aye anwanwade akese na nadoye hoda saa de odinti ase ye wo soro no saa na nadoye hoda de odi asase ntre nsuo no wo se oh mame nyehwe unim tumi ya mewo me say ne 6th book of Moses ne 7th book of Moses ne hwali gina me say wa ne ye den gina na me yadma from Monday go ye be release me ko ye photocopy ne ma print me dey send them wo dey fa good dem kenkan emo bi nko kenkan me kire to the azie Bible what's not some ye sunsumu aya na me nwanwa say asofo num bi wo hono ma me je say nro ne moto no mo tafre no and aya na ebo mo dam because you know the 6th book of Moses you know ya tro nyame ho asem ye dan e wo ho some say ye dan e wo so why you crucify the Bible where is your common sense wo brain e wo he Sina semu ye sunsun wo nyame na semu ye dan ayoja yes awo 6th book of Moses na fa ko Psalm 137 Psalm 137 atifa so se Babel nsu bontene hu sufre o se Babel nsu bontene hu sa ehwa na ye tena ye na ye su ye bra a ye kai Zion no sa ehwa nsu kachie enuam so na ye de asankuo esensene ye na ehwa na ye numfo busa ye nwum bi na ye atetefo pa ye ho anigye se
monto Zion nyum bi enkyere yen ebe da ne yebeto awurade dwom saa ananafo asase so yi Jerusalem samiri afiu a mama minifa ere emfiu enkoka samankai ho a mameta chirama emfa no endom saa samamu Jerusalem a nkyere manigye nyina awurade kai Jerusalem da no edomma sa wo se munjuri nkwasi ne fapem so Babel baba a waye wo pasa hallelujah amen anya bible mu nsema kan kakra je chiro no kan kakra chiro bible mu nsema nya hwa ne wo ehwa ne wo before you kan fi ha no mama wo Psalm 138 making kind was praying this psalm it is stated it will produce love and friendship yes just wo pe odo any adamfo a Psalms we no ba ya dan be kan ehe pasa no yifri ya ma Psalm 138 what Psalm de 138 secret na na de ba no secret na na de ya dan e de ba no o kan chiro no mo Psalms no so asafo mo nyam mu bi 6 book of Moses 7 book of Moses ma mi enya no ya de brew yesu ni nyina sitire mi wi ma chiro sunsun mu niam wankasa wo fia you can practice on your own sir obi a won inner God you have your inner God and I have my inner God sir can you go Psalm 139 no was it this psalm should be prayed to increase and preserve love among married people. Yes, aware fo. Mo ya ware fo a na mo pese wo do timi tena mo ntam na bayifo ntimi ntena mo ntam a me pa chawo Psalms we ni sese wo ya dai wo wuri di. Psalm 139 no. Psalm 139 and what ni sese wo ya dai wo wuri di na wo do no eye odo lasting. Mami e hifasa no yifri ya. Enti wo be ka kire ye say you don't believe in Bible, I don't believe in Bible. There is a secret in the Bible. One day secret in the Bible. Nyan one omu yi share 6 book of Moses. Emo bi nyane no mu nchira wo. Wo a akwatete ne takra maso na no de woni manumudwa, woni maza, woni mbukata. Kan yanko Psalm 140. Was praying this psalm is said to be a powerful means to remove growing hatred between man and wife. Yes. You are time. Free our fuom. Psalm saying. Psalm 140. Psalm 140. You are time. Free our fuom. And to be time wa. What me pacho your platform. Me we are the baby guso. Warrior Prophet TV platform. We are the baby guso. You we are one message one adwuma ndekoso no ka se dwuma e ka dwuma wo se dwuma wa yeah yes man kasa what the Psalms we no wo ya e increase on time e ma wo time ya dai e free awari kan yanko Psalm 141. Was it whoever is often oppressed with heartfelt fears should be prayed this psalm frequently. Yes. Obi akuma ebubuo. Obi bia wakuma bubuo no. Psalm 141. Psalm 141 e won say wo kan. Wo wakuma bubuo. Enema bia ade boni bia beda wo so. Na wonji nyame ni no. Psalm 141 was say won kan intentem. It is so kind intentem. It is so kind intentem. Kan yanko When was Psalm 142 and Psalm 143 are boom? Was it praying of the first of these two psalms? It will clear pain, and praying the other will remove tearing pains in the arms. Was it how biara pains biara will come? Was a mani biara no how kukushia sia bia will come no. Sa psalms when that's all ya there. What kind? Me pacho ya ponwa ko warrior prophet TV a platform no so WhatsApp. Wo benya ni nyina ya there. E wo ho. Ya didi nyina egogu ho. 6 book of Moses, 7 book of Moses no. Ya didi nyina e kwakwa akogu ho no. Enye news bi. Ya be chira wo ne mama za asofo na eni sa o boys na o ma ko jeji nudo no nyame ya dema be bobɔ mudin o mo ye jamafo 5 mama be bobɔ mudin never be bobɔ mudin because ye nsuro ne ye ka ye ba be bobɔ mudin ma ko jeji nudo na mo ka so Bible ne ye fake na we have a spiritual book na mo won obi o yesunsun ni pa okita sa book na ene sa book no nya fe me ko tena ko hwe book mu obi na hi ade atsem aban nya fe me ko tena ko hwe book mu aka bibi a kire da benda hwe eje hwe ufi a wo se kai da bi a ensu nyame ye wo ho
eja e hye fia wo se kai da bi a ensu nyame ye den ewo ho mame anya fe ne yakọ chena akọhwe book mu ye chiro the secret in the Bible. To asuni yanko. Psalm 145. Was he who fear ghosts and evil? Was mu amusuro ahohom boni, usuro bayiye, usuro bosom. Me ba cho Psalms we nta se wo kan. Psalm 145. And nta se wo kan wo usuro ahohom boni, wo usuro bayiye, wo usuro bosom. Abosom to me yes ya na yensuro mo because ye nu mu di akọ. Ya chechire wo mo. Ye se wo mu numa etimi mi ti wo nu mo. Minsuro metimi no akonsuom se boso hye nsuo ni ma mema na pia akira sa etimi mi to no no minsuro hye tukani yanko kekekekekekira Psalm 146 was he whoever has been dangerously wounded by a sword or other deadly weapon he shall read these psalms obaje so obi biara say sunsum yadi weapon boni bi abawo so because ye to akodi agada abawo so sa Psalms we nsa se wo yada wo kan Psalm 146 oh mami na sofo no ye to pressure ma to pressure ye to pressure musicrit nyina ye yie pie sa so the say we do I'm the supremo I'm mami hwe nyame ne the supremo sa so the idea wada no wada so the idea wada no wada we supremo but the secret in the secret bia wo say ye free ya amfa bia hye mu no wo mu nyom ya kontompofo na brabafo azan ziko so the idea azan no mudi kuyen azan kasa me baba be church the secret in the Bible me baba church enu ti me say Bible mu hintasem enanumre me baba mo hintasem bia wo Bible mu awunim sofuafu yi so mu nim akontompofo na brabafo ya omo manipa ho ntowo mu yi wonti ye mu asofu biem because mo azan me say sixth book of Moses na $100 kore $100 kwerempo enuru awo me se obi enya bi da me obi enya bi wo wi ase mo me ye photocopy don't want oni me so ahu oni me ye photocopy dia post obi a wo nya bi wo broche me pa cho frɛ me chro shop abakoko tobi ni fa ko to dem wo bi na kan wo ntimi nkoto me ye photocopy me post ni ma me dia shemo ma what is me pacho ye wi akọ WhatsApp platform no so ye di nyina ekogu so ama wo ho ye di ko ye copy so wo ha ye den ama no ahunu kan yanko Psalm 147 was it for the cure of dangerous and deadly wounds bites think of salamander, lizard, snake, scorpion, and other poisonous reptiles. Remuna sa bone our war. Akeke cows, every kind of every cow crumper. You have to read it. No what you have buying, what you have buying. You have been with any time. Jamami Fancho. I was here for that. Then I have an head with the toy. I'm a family. You take a break for you. I'm more happy. Oh, maybe yes. I tell for the one can watch it. Sir. Oh, my baby, I'm free. I'm yeah. Obi bia sunsun no. Obu amosoma wo. Ni o ma be cow. Omosoma scorpion. Ni wa be cow. Wa to poison, wa to cancer. E dia ma o me pa cho. Ba haba we ma dry me de ko mo bi America. Ya fere tanoja. We ni wo posa timi da ni ja no wo sunsun no posa. E timi da ni ja. Me pa cho posa na fa dware. Ade boni biara we hwe we obi tu aduro no posa dware ko banya de Psalm 147 wo be kayaka ho wo be tu waduro no dware saade we ya enya de e be ye den e be kan no asa kan Psalm 147 asa kan ka hu say o nipa na wo so wo nyi Bible ni afi mi program ni ko be hu si wajimi
So yes, obi wo se wajimi because no wo dware haban wen wo dware haban wen ke obi ba won che kropo ma me wo ma na haban dware a Nyankopɔn krampo be hyira because nyame abodi mo wo se ye ni dua na ba no ne emfa na hahan ne nya dai en sayare me pa che wo bi hwe wo kurase me pa che wo tete haban pedadiku dadiku ni fasem dadie da ne fasem wo wo mpeso benya accident wo abrabum posabi ne gina tai so ka tai so ne gina da ba ko nya se ospako ka enkoda da accident beto wo teka anim wo besi fom na posabi ne gina ka tai so ne fa dware na kan Psalm 149 Psalm 147 enu ado ne fa dware since book of Moses no enu aho ne ye hu adwuma no ene ye district ye wie sesena the next day ye ko 7 for so sa me se wo mo ben ni asra obi afie sa mo ben ni asra kan yanko ya do Psalm 148 and Psalm 149 sa. But see, these two psalms are said to possess the desirable virtue of checking fire when they are praying in childlike trust and the unfailing help of the Almighty God. Yes. What's the book when I can? Omo vampire omujidie sa. No mu hu na me ani monyam. Esa se jidie ni sa. Hu na me ani monyam. Sa book when I wasa we den wo kan. What sa book when ni so kan. Oh, monsieur be print. Me am be printing press. Some will print on me dem. Me am be printing press. Printing press. What them just call me. And you free me na print ya mam. Fatu me print ya mam. No mu say ya bi wo mo to. Ya wuro mo pants. Wo mo huna ye so me pa to sunsum so de nya huna sunsum sare wo hu enya huna tare be na nsara fe kompo no mobile kompo wo ma me huna nipa wo ma me hye nyema kuntan si kuntakinte wey kuntakinte ko ya hinko African country ya me ko so Zambia ho ne wo ya hye nyema kuntan si kuntakinte anya me ba to the secret Bible be to the bakateli ko ba machi kropo e wo Bible and me ba to me se ne ma me church wo mo say ya konfo dia odifo wo mo bua mo se batakari ya konfo dia wo mo bua Nso malamfo na ehye. Yenye difo no because titibine mu no odifo ne si hene. Enche niema ahemfunim nyina da no. Adifo no kyere wom. Titibine mu no ne difo no yade esi hene. Shiro ma chiro mama ne na ka ho. O ma chiro mama ne na mamre na ka ho. Ene difo ne ma draw sinti no. Wo mu nya time. Da bi ma ko kyere. Ni asese niema kuntakinte wa Zambia ni di huna manfo me pa chwe ni ba be chwe say sunsun sare enye hu sunsun sare enye hu de hia no so adom no ye da e wo so wo de fra adom no me na adwuma as me we laje me we so konkro me we laje me we so konkro laje bi tell ya say e ba de na madam ya ma wo a me we laje me we so konkro laje bi tell ya say da ba de na me ya ma wo a me we laje me we so konkro ya wo mre ho nyame abafu e o me gina ya chi abafu e o me gina ya chi me sa wi na de ye nsuro wate anaju ya awi na de ye nsuro enti de ka me de hia no say wo de wo sunsun wo free sunsum na oba yedai wo ba na oba be gina wachi sa de hia so afre sunsum no aba me so ni bari ye we sa na wo ti fie wo ani je mi so se wo ya na ani je mi so se wo ya na ya me baba when I'm to some coming way as I to me I'm in babo me babe when I'm to some coming way as I to me I'm in babo me I am a babe when I'm to some coming way as I to me I'm in babo me babe when I'm to some coming way as I to me I'm in babo ya nyame susuma ya bre aya baba ya ifu aswe susuma ya bro baba ya ifu aswe o nyame susuma ya bre ya baba ya ifu aswe susuma ya bro baba ya ifu aswe sa
Who fresh soon no. Sunsum no ma me yeden. Wo mna me boa wo. Sa. Nyame wo tumi. Nyame wo de yen wo tumi. Sa. Kan yanko. You do the last Psalm 150. What said this happy psalm of praise should be uttered every morning by God fearing, thankful being. Sabe ya was Psalms krompa wo bompaya wo de besura wurade nti wo so wo Facebook of Moses na wo kase nyame mpana e wo baabi no wo ma me ade wo de wano do wura ibi wo wo de wano do fu a ebi nya dan enwo na yemfa anuhu ntoponko because ponko ne bo ye de nti yemfa anuhu nya dan enkodi ponko ano no wasori akosa afiri sa because ponko ne bo den pa so the asie nti ye wo sunsun niama eni sunsun sem e wo ho ayeye Emma nipedi ye. Mrs. Odia Koma to ye pon yan, a co group nim. Messi a pon yan, what the Hian say, what the was a Warrior Prophet TV, a platform on the show, me pacho, who be 6, 7, 18 in a was so. See a baby woman. Baby wom to. Hey was Samuel, na me before was Samuel. Hey was Samuel, na me before was Samuel. Go to go dem ansego. Aba ifu odani o. Aba for was Samuel. O ya so nyani na me ya wa ifu e. Ya so nyami ya. Na me wa te. Ya so nyani na me ya. Se wo dwane nyami na o ye kontonkro wie da ko. Kontonkro dem ansego. Aba ifu odani o. Aba for was Samuel. Hey was Samuel, na me before was Samuel. Hey Samuel, nyame bofo was Samuel. E ko to go da man sakom. Aba ifo jani yo. Wa bofo was Samuel. Ya wunya ba yachi ne. Wo nyame bofo e wunya ba yachi no. Enti edu obi ka o. Wunya ba yachi ne. Wo nyame bofo e wunya ba yachi no. Enti edu obi ka. Enya du obi ka ko mpo ni. Ya be chon. Ya kasi o informant at kan kasi wo be chon. Wo be chon. Ujidi o unjiji. Anyame ya dom a wo china. Ya be chire. Ya be chire ni yamum. Who de mam quotation back at the mention me. What can you read? What can I page burn our kind? Make page 172. 172. Yes, family. Me say ne. One more from the cotolet to go one. Anadria. Kind uncle. Atakali no was ye Genesis 37. Verse 3 no. Was it? Now Joseph was na esan say Joseph ya ne nkwakura abremu benti no. Na Israel edwane sene ne manyina. Was Israel ya dan? Edwane sene ne manyina. Was Israel ya dan? Edwane sene ne manyina. Was Israel ya dan? Edwane sene ne manyina. Was Israel dwane sene ne manyina. Ejo pamba takali bi. Was ya dan wa pamba katali bi ya dan. Ayo kwata de. Na sondori ya mama kanari ya baba. Was wa pamba katali bi ya dan ya mama. Because ayo kwodi ya. Thank you, Jesus. So you should be first Samuel 2 no. Verse 18 no. Sir. Was na Samuel there? Osom Awurade anim. Was osom Awurade anim. Oya bofra a wode nwura asofo tade na abɔ ne mu. Was wode oya bofra wode nwura de mi on se susum ye wade ye de nwura ye den ye wakwankyira ye de nwura dware e ma wabra boye te se nwura ye kan nwura e pa chama me kyerɛ nwura ifo yi bi kyerɛ o kan nwura ade we ni nwura so ye se ade egu mi ho yi ya boye ho ne nam ye kan nwura ade we ene nwura enti susum mo no was wode nwura tade ye den abonimu wode nwura tade ye den abonimu wase ensunane na pamba takari kuma wase ne maame ye den e pamba katari kuma bi ye den emano afi biara oh thank you Jesus once ba katari wa bible mu wase ne maame e pamba katari to bibia wo yesunsun nipa no enya konfo ni emoti afo na dia fa mo na ehye mo na mo hye twam ho fefefefe ne so bibia nya den emma hwi ni ketre yem to di ase bibi o ketre yem a enka ni toilet enye different colors
because bibi anya den eni ne yam so ti ase nti sunsum niema de ewo ho wa wo je dua wen ye fe ni ahomachem ye wa ahomachem ene ye wa ahomakasafo ahomakasafo ne ye wo ba ene ye wo beema wonim se ba bia haban ni nua wo no yare ntimi ma ho ba bia haban ni nua okopo ensuo topa ya wa homa chem awonse yesinya me ye ho chem ene ye nkatabo enti wonya saa de webi etu nsuom edidware a wo akwala na ho nya de no ye bogobogo amepa choko won ayi ensuo no otonfo de dum gya no mepa chope ahoma chem bi ne fatum fedware akwala no wobehunu sem akwala ne bepeke ne ho be ye dente se bo wo bi kana obe won say yes bibi ya den e wo be me pa to wo ba na won pesi boni bi be ka no won pesi obi be di ne nsemo ne me pa to ya fa ahomachem etu nsuo mo ye den edware e na homakasafo no ye wo ba na ye wo be ma ne ba na wutwa ne moja ye den efiri mo ye den e ba wutwa uti wo betimi dua ne timi so ne tise moja ne juice ne tise moja wutwa na ne moja ne so ne se dua no ukutwa wo bo naked ubo naked with one egg now how they should nim ansa no watwa because wutwa no na yesi moja ento bi biara like ni moja awe no wutwetwa gu nsuom na wanoa because it contain calcium say aduane contain calcium wutwetwa gu nsuom na wanoa na wonom ebusu umoja no ene ne bema no oba wo ye bonini a wo nwo no me pa chew wo de be ye abeduru ayeden anom yesa di dware yesa de samani obi di so ngorof obi di nkoso nkose yesema me pa chew de hia na onipa ni din ngako ba bia dua ne ye den esi na homachem no enye idi so be kwase obi tiem no yesunsum nipa enye idi se adua no wo be kwase ye den akotwa because wo kwa e so ohunu wadegye mu ansa wo kwa no e so ohunu wadegye mu ansa enti sunsum ne ye ma ye den e wo ho sunsum ne ye ma e wo ho papa sunsun yama ewo ho na nima woni ontim we have to respect nature because nyame bo nature ma ya se enima boni bi e beba ye ho no nature enje no onsesa ne ma yen wonim so yare ba yare na mo mframa mu ba enua ne gye eno mo de aye oxygen no mo de ama yen ahome wonim odo ma wani mere wate pe obi e wonim de enye chiwe mpuofo no obu okọ kenkan book bia na no de agagina okoye research e wo internet so na mie ade ne ma me chiri okoye wo research wo internet so a enya ade ya gube hu no because e sunsun mo nsam before me person hwe assembly Exodus 30 verse 34 no sa o se na Awurade ka che Moses say fa nuham ananeduro eni nuham was any the in Raham any prekasa any the prekasa want to prekasa wa Bible adia honhom boni echiri eye prekasa me pa cho wo oba ne wo nwo me pa cho prekasa any garlic 7 me pa cho pa ka do kakra ka ho ne fa kosa wo amaman ejina wusisim me pa cho unya prekasa ni bia wo wo yefunu a wo ba benya wo mensisa ne bibia be hye wa ya ase me pa cho prekasa ne garlic ne fa ka do kakra tum ne fa kosa wankata bi hu niema be pie firi wo mu ayeden apie na wo dia aseda ebe ma wo bo ade nyame because Awurade wo de che me kwa ti bi ba yes me chicha manfo bi so dia se wo de adom no wo de che me kwa enti me ba esime so me di bi chew cha manfo bi ase ne prakasa hwehwe hwam eni hwehwam fufuo jine na won so ni nyina apɛ ene de ohwamode ayin fufuo ya ye ka ohwam fufuo ene no ohwam fufuo powder sa enti powder wo Bible mu sa powder na akonfo de bo wo anim sa e wo Bible no ohwam fufuo me pa cho bibie da wo aware abɔ me pa cho kopento si haban jam pe powder ye hwam never friend to si haban no da ye okra da no fasra honam nyinara
na kan Psalm 109 ne fa bompaye se urade wontie usufra kan Psalm 109 wo be yam ntosi ahaban no no de wa pepa da ye hwam na da ye okada from your head to toe no kan Psalm 109 se urade wontie usufra amme nyame wotumi yo nyame wotumi na wo sinimdi a me man ninti no nimdia ye ninti no se ye wonyame mu nimdia paana na be hu yes nyame wotumi kan ye nko o se eni ohwan fufuo won susu ni nyina pe na fa ye aduham a wo hye wo se fa ye de aduham won se wo chiresta ye wo be ye incense a wo be hye nti yen yetimi ye incense yetimi tete haban ma ne niema e de ye incense e hye yes, what the practice ye incense. Yes, the practice that what them won intimi no ma meda. To dia se practice won pass here. Enya dia ho fi betimi no abaye dan aba beda. It practice pamo evil spirit. E to timi twetwa bi gudjem e hye. Nti ye wade a sunsum no incense sunsum no ye kire Bible no kire anyama wo chiro ni mu na sofo ne ba wo ma meka nkyerɛw ɛna mo so mo mpɛ no koreti mo pazan on bɛyɛ mazan onipa bia mo mu bebre wo hɔ no mo a mo mpɛ no kware ade yɛ no kore no mo mpɛ ade azan de o dia se za ne wo man Ghana because ade papa no mo mpɛ ade de bɛyɛ mazan ne be hunu na wo ɛno no mo betu ayɛ dɛn ɛde akyiri kan ne enko wo sene sini fikɔ na fa bisi adansidie no anim ahia ntom adan no mu sa dia meni wo be hia ho no wo se baabi a meni wo be di mpo no ye wo baabi wo ho no ma is a holy temple said the ye wo temple wo fi ha no no a ye ni sunsum ni di mpo no ye ni sunsum no ye de ye di mpo kan ne ngo wo se enya mo akronkron die mu ade kronkron na aduham a wo be yo no sa mun susu se munya no bi biara keke obi susum ade ni ma me nyani biara wo eno nche sometimes o frɛ me wonyame no because no wure mu a eni wo kwan so ye ni biara akyɛ de ade ne tie no ye ne pepepe enya bi wom emfa bi nka ho je ne pepepe na mfa dansidie nya den emra because to na bia wo wure mu a you have to be concentrate etine bi wono ma the moment ya wo wure mu no so dundum phone enki sunsun nyuma me ye na nadwo no because so dundum phone na wonya daje timi aye ni yie ade na timi aye yie kan ne enko so obiara a obeye bie no esesa ne hote sa waso obi biara wo ye saade ne etwa se ho te enti wo nte kura mpo na wo dware akwankyere ba bia wo te ne wa na wo te ye wase anya saa obetwa na free mi ma atwene yes waso asade wo ye sunsum ade ya you have to be holy sa wo ye sunsum ade ya anya saa adne ko ba wo yetimi kum etimi kum wankasa wo yesu suma de you have to be holy esa wo be ye na de na timi wabra bosan asɛw taya mi hu asofo na omo so mo yesu sum so de asofo na omo ne ma de da rough omo no ma asofo nketo de da rough na omo ho ye me nwanwa sɛ wo yesu sum ni papa na wo yese ene ye wo boa ye duro no de ye kan ye nkoe odifo ye hwe asem bi Exodus 16 verse 33 wase na Mose ka kire won se sa fa kukuo bi na fa mana o ma ne bi gumu sa fa si awurade anim wase fa kukuo ti ye wade ye di kukuo ma me hwe ma wani miri o hwe korowai calabash ye what direction ye de ye because no ye natural nti ye wa haban bia ye de hye korowam na wo de tware na wo wi ade bi eson no obi wo ha na bibi ye dai eson wa brabom wo na bibi so no ne komu bu eniema nko yie ma no ni komu ye den ebu ankasa eniema nya den enko yie nya den ema no nti no ye wade a ye di bukuru wam nti wo so wonfa kukuo me ye den no wonfa de engu ma na nya den engum na wonfa mesi awurade anim enne wo koya ye bekase nye enne wo koya ye bekase sei enne wo koya ma me ntie du obi kan wo tano ndi me to me nyomo no wonya ba yachi nei wonya me bofo e wonya ba yachi no entie du obi ka utie nipa wontimi nchi bayi
so watch because I buy for money bad. Would do a more one no bad danajo, sir. Can you go? What's enough for man a gum? I fancy a radiating, sir. No one fancy a mamma. I want to a swap. One fancy mamma. I want to a swap. Me patch or I have man with my fancy. Your friend would jammer, sir. Will be or tear curiosity when you move jammer. Would jammer me patch on. Will be beer with yarn. Pressure, typhoid, sir. Malaria. High fever. Me patch or copy with jammer ibi. A man I would do quad cromono. Me patch of me poyamo jammer ibi. I know a pagaduka crabby dia tomb. A hawk by a man who couldn't puna a becata. Ujamangura ibi. Adia would jamaso sono. It's me ye no. Adia would jama. It's me a yanono. Me pacho would be a cocoa a one so. A fifty no, me pacho. You cocoa drew to so ya day. Oh, and yan no answer was a segu and no my day. Ari, Haman near met me higher day. Had done higher day. I'm out to Jamamura dear. A very powerful being your stroke grandpa. Ya odi anke twadeɛ ye noa anke twadeɛ ka ho e de ma woni pa na ye den enum e ma ne matimi ye den edane ye den e ma nipa no to aso ne yenko o se de Awurade ahye Mose no Aaron disi adansidie no anim se wodi risie na Israel for di man na mfinhye aduanan di kosi se woduru asase bi ankrofo bi te so no odi fo mpese yesa eto aso wo Zakaria 14 verse 20 no atifa so se kronkron ma Awurade sa o se eda no obetwere aponko na awaso se kronkron ma Awurade na Awurade fie nkukuo enu be yese afaru bi che na nimu nkura no sa na Jerusalem eni Juda nkukuo nyina be ye kronkron ma Asafurade na wana obo afodie nyina beba abefam akonoa mu nam kukuo no ai oso me ba be fa akonoa mu nam ntina bayifuo ade bie nyame wo no abayifuo na eyusu sa ate bie nyame akase Kristofo ye nya no abayifuo na eyusu ma me bie woni wo sunsun mu wan kasa wo be wo ho wan kasa you are going to be a prophet and a prophetess what you say me be bie woni wo sunsun mu na ya ne nipa bi num wo ho no wo mu ye nipa bonefo what you say ntina ya na enema bi wo no ma ya keka hye de am kakaka because nipa ni bi wo no ma wo mu ye nipa bonefo wo mu mpa de papa wo bua wo no no pese wo pinta suogu so kan yanko o se na wo nyina beba abefa akonoa emu nam na Kena ni biara rentena asafo Awurade fie biem eda no sa odi fo mpese ehwe bibi awo Revelation 1 adisem wono no eti ba akono yehwe bibi wa adisem eti ba akono Revelation 1 verse 12 no etifa so se ogefo ne ho adansidi hunu sa wose na medani mani se me rekɔhwɛ ene a yɛkasa kyerɛ me no medani me ho no me hunu sika aka ne dua nson wose hunu sika de yen aka ne dua nson ene me de ne yɛ me yensa wose sika kende dua nson we ne yɛ fe ne kende dua because ne esi kane dua so so yɛ fe ne kende dua wose me hunu sika kende dua nson Wase na akanenua ni mfimfini no me hunu obi a otise onipa ba no me shemu no so what was me hunu obi a otise nipa ba ayana asofo no mbeye mazane entro difo na entro ayi enkrofo no ma biebie we ni say there is no God, the God doesn't exist wo ni adwen nyam be da yi ne ho adi a kira wo wa ga hifasa na waduru abrabo ma nyam be yi ne ho adi a kira wo han yengo sa wase me hu sa onipa ba bi sa a wo sha atade ayu wo sha atade de ayu na wadi sika boso abo ne kokoso wadi sika boso abo ne kokoso na ne tirimi hu ate se odwa ho nyi fita yes Lord se sukyerema yes Lord ne ni te so odaframa yes Lord na ne nine te sa yawa wo se ne nine te se de yin yawa e pa cho fami yawa ne breme na me fa cho isi ota ne so wo se ne nine te se yawa ya de bia sunsun mu no ahonhom nyina atenem into the moment ya wode yawa ebi ensuo be ku yawa mu e de aka woni padua no e ma wo ye protected
unim sɛdeɛ yawa teɛ ɛnɛ me bɛkyerɛ yawa pa yawa kitatumi yawa ni sei yawa sei ni yawa yɛdɛ ɛteɛ nti obi biara wo yawa da sei ni yawa yɛdɛ ɛteɛ yawa ni wɔse ne nan te sɛ deɛ yawa fɛfɛ wɔse ne nan te sɛ yawa deɛ fɛfɛ yes wɔse ne nan te sɛ yawa fɛfɛ ɛho sɛ deɛ yawa yɛdɛ ɛteɛ yawa kita tumi titi mmiri mu ne kura mpu no wokɔfu ase ba anaa yɛ dwerawa yɛde nsuo gu yawa mu ɛna wode ayi negative energy bi ayɛ dɛ afiri ho ɛna obi bɛkɔfu ase aba na wakɔgye fried rice akyɛ ne baage mu na wakɔwia dɔkono na wɔde guinness wɔfa bottle a na wɔhwiehwie nsa na dufudie nti wɔkɔyɛ sɛ wɔmmɔ nsawa na wɔhwiehwie nsa no wɔba wɔde ama ne mma anom ɛne aduane no wonim sɛ wode fi nka wo ma wode fi ka uma to dia se obi bia wokɔfu ase no wo ba se wo dware na wo sine ntade na wo dwira no ho tete mmere mu no wokɔsamampo mu ba kurampa wo beba no wo nwura fie ho na nsuo ni gate ya no ene ye gyae saa niema ni nyinaa ye nyinaa ye yes ene bia ba ye ni bie ne se ye bre no ye ni bie ene wo bre na mane bebirebe ene ahokyere ene kwana na bebirebe ada ye so a wo man Ghana ye di 63 o 68 ye gusu ti ba bia ye ti ye ko to farm no se kwa no bi o se ya koroma o ya to nyina tu agu ene ye bre Kani yanko wase na me 90 say yawa fefe wase ne 90 say de yawa fefe adɔ e wo funu no mu adɔ wo funu no mu na ne 90 say asuo bibre ne wase ne 90 say asuo bebre de ene na okura nsoroma nso wase ne 90 say ensuo bebre ene na wokura ensoroma de enso Usukura nsoma de enson kura nsoma nson enne ye gyae se niema ni nyinaa ye na eyi na nye yi kurampu ifense fried rice a wo pedi nti no ene guinness a wo panom nti no no akotwafu ne ho anti no bisa eyi fasa no mo serve no wakotwafu ho ahia unware ye wakoji guinness ware dokunu nsia enchi na mu du no awie bi a hyene baage mu ono so wo mo nsanwa no awie bi a hyene baage mu no ode aba no abekisha ma ne manyi na edi da kyene nkwala ne beso ebe nyi no ha wo mu no mo ho ano no ho no mo bebo obayi enye ma bi wono ma eyifi uchichi buro ye den egu maso sino kura nsoma nso wani nifam na afna wose de afna akofna yekite enunti na difo no ye wakofna no me meto me wakofna odifo bia wo wakofna enu ye pegya kosoro won so man Ghana se ye yi president bi na oba be suaya o kita akofna no di suai mame wonnim de so de ase wonnim amaye nkyerɛ wonnim de akofna enu ni odi suai Ami adiza Yehowa Israel so join here. Kan yanko. Wase na afna anufanu nam efi wase afna nufanu nam. The moment I will be peja akofna no. Oh my kofna you say e wo alter you for. Yanga de watch me de ba chiro. Wase akofna mienu ewo nanum nam. Na me wonnim ade a wodi be kenya nyame. Wonyame som no wonya na kade nti ama wo bre. So wonya nyame akade anka wo da wo beda. Wonsuro bayi, wonsuro bosom. Mrs. Book of Moses ne de ya de da mam. Enya news biem. To the ase e pa to bu ono tumi ye katumi a obi a wo tumi yenim nkrofo mo tumi wo Ghana ha yenim nkrofo mo kita bosom wo Ghana ha yenim nkrofo mo de nyame abofo ayi adwuma yenim nkrofo mo de emu otiafo ayi adwuma yenim mu nyina because ye sunsun nipa ejabade na obi yadefo a wo hunu edura na doa ha ye sunsun spiritual headquarters obeso hunu sunsun ana obeso hunu wani so adia wo de ebra kan yanko
What's na afna anufanu nam firinanum. Nanim to say owia. Was in a new to say the Owia Cassa. Rishna, I want a hoodie. Rishna, I want a hoodie. What's in a moon? Sir. Mission and I so for so yeah, washing and I so for who I was in Yamini one. Then Yami, a baby in the wood, the couple, both for back over, a baby in the wood. What say? Mwakasa no oma Jimmy. So here. Mwakasa no mo say ayi. Nyame ni hono mo. Mwakasa no mo Jimmy. Let's say be assembly. Mo mo frame no mo nyai wate. Na anwumre mani abre. Mo say nyame ni hono mo. Mo Jimmy. Mo Jimmy dodo. Se wo so o obofo. Obofo no hwan ho ne ofiri ba. Enti wa Jimmy. Simple as ABCD. Sir. And you say nyame ni ho. I don't believe in Jesus Christ. I don't believe in what I don't believe in what. I also obofo no. Why one if you feel back? Ni so obofo. Aduro. So tiate. Ya wo bosum bi wo no mo a. Wo ko jena. Enu ho kwan so shampaboa. Na sadia no. Ene ne mmira no. Tino wutwa moja. Eman. Eno no de wo honom ba wo sem nyame bofo e wo honom wo di nyame bofo e ye dwuma na wo nje nyame ni you don't believe in Christ here and you don't believe in Christ. Where is your common sense? Nitimi so wajimi enti bofo na wo ba no bofo na wo som no a wo fe urade honom no why wo fi why na command no wo se mi di jane mframa ne ye ma bofo na mi di eje dere na ye ma somfo dan. Ghana for mo adwen kasa o to dia se koto tuntum Ghana for se ya adwen timi ya den e kasa ma ye pa ko dia de ya tinesi so ketekete sa no na mo de adom ye yo enye school o school ni kan ye kodri to dia se school ni ye kodri he e kwa nuru ba bia because won na ni bi waje ni bi wo je de ko Hane kopiam. Obi a nibi. Fearful a chosen. Wo fro ne ya chosan. Ho dia de. Enti bat ye nimu de. Ye nimu sunsun ne ya ma ya dom wo de adom ye. Wa ma ye nyansa. Ene wa ma ye nimdie. To dia de. Asama ye tumi. Ko asama ye tumi. Mi to me ka cho me wo tumi. To be di me so wo of me chiro nyansa. Edona to dia wo dia ya abra na be so na ka be wo say yes you are magani we yala you are magani o you are magani o aye wo adura nyame so wo tumi kese wo de dona to abra wo betu pinga Yensuro she told us here and you know so be one no so I don't believe in Jesus Christ but I have angel why one or angel or report to my why because all the angels all God angels report to God was me DJ dead in a year my son for dying na me di jale mframa ene ye mabofo enti abofo no mo angelical body no ntino mutime yera no na ade abofo enni eye afuruma se de nipa wo afuruma no omo ni bibi ko so nipa anwom enti omo ni afuruma ye frɛ wom ye di jale mframa na frɛ wom enti no mo nkata sofo na mo se mo you don't believe in Christ but you have angels no mo jimi dodo ma anwumre yi me se mo nyina mo jimi ho dia de wo won tiate no la bad in the Koshipo, I down. And Kokoshi at the Because where is your comment? Okay, Namo Yamiu, sir. Will be with new soon, mammy. What means she said, you man friend in your med. There be, and not dear bit much said, you my dear Dinamio. So that's ye. And not dear bit much said, you my dear Dinamid. Sir. Na America, what the confagra that was in the Mossomono, ye back with him, so be the other command. Also, ye be free, so be the other command. I don't wish you, sir. I don't wish you, or ye be free, so be the Academy, yet when you hear my now, sir. Will ye be free, so be the other command. I am Mamma being and your way, I thought that blow to the form, more cracking with brains. Mo brains no you have to crack kako brains pe wodi for your papa mo ye so obi so be kire wa de papa wo pe because wo be kire wa de papa wo pe mo di wurof no mo send message bi asu ni mfaso e ma ye to ya bere o aduma na ye bre
so dia dia nyame ne yaboafo ti mo frɛ yɛn mo ma medi yɛ so worof so dia dia enti no ɛno na yɛ ka ho asɛm kyerɛ nyame wo ho nyame wo tumi me pa cho bibia honhom ene wodi asie wo a wota yale me pa cho benya ahaba we fa ne bonsam suro nyame obonsam suro nyame a oti ni din no ye fa ne sen bonsam suro nyame obonsam wo hoi wo suro nyankopon me pa cho posabi wo posabia ma me se wa yehu enhyira so adwoe ne ye wo posabia wo be posa ana wo be noa fresh one de wo be posa ba ye dry one na bochefo na ya me posi mo dry one de wo be noa e be ba mu green won say haba no e green eno no enane brown e green na e wo kra pa e green na one noa na wo de adanchi na boy bi agum wa bompa yeguso wo de akodware ne de wo so yo bayifu no de wo so otu aduro no de wo so du be kwa aduro so no de wo so yo bonsam no wo mmara ba betu nyame wo ho e se fa ne bonsam suro nyame ahaba ya no en wo de ope bia contact me de be ma na fa dare na wo kwa because no bia ye duru na nkasa no ahonhom boni aba abayifo na sore so ti ase na sofo no osofo bi wa wo kwa ne ho ne unko ne ho bi ma na obekum abayifo dada o asofo bebre abayifo asofo no bebre eya abayifo so ti ase bebre eya abayifo ma bebi be pa cho share me wo Facebook watching bebre asafofo no bebre yabayifo bebre wo mutu anajo abayifo nko a wo kwa wani mo nyam ne wo maje wo nyawo ne wa na no de ne nsa wo Giwa mu di ano no wa nya ne wa no de nsa wo no miemie unufu so ayede aka ho no atene ka so di ate bebre yabayifo utu na makọ ba bia hwe ne yie wate utu na mo akọ baabi a hwe ne yie oh me ba mama baby one Georgia fo nyina ahema wa join yen oba pa ho tesen so dia tie utu na mo akọ baabi a hwe ne yie na sofo aba no sa emayu asire queen fo yi amukita kasi wo mo hwem wo mo miemie mu nufu no mo mama kwankyere bone no mo sam mo dwaman ha de wo dwaman ba do be ko wodi wo dwaman ba wo de be ko because adwuma na nyame na meye oh yes enti wo de ba wo de be ko no mu miamiam no mo sam mo adwaman ne bi so jiwa musika di na bi no mo jiwa musika ye wo so hwe minim sofo bi wo Ghana ha no mo a wo no sire kwinfo nkwan no no mo de da jiwa musika wo minim sofo bi wo Ghana ha sire kwinfo bo woni pulu te se bo frota da dwum mu a afi na epi aba no sire kwinfo manko because okoko pake de car okopake de car e wo ba bia sikafo horo cars no wakwatira ho no wakwagye gas ne number wono obenyamo wono obenyamo so ti asiem minim sofo bia okofrika ana okorent car no dia be si ni fie otwetwa pictures na beto social media ye fake life ye fam ntege wurege pressure atie no abisa wate emu obi nto pressure ma why dia wote de fane sa sire nyame ye pesunsun ne maka ho na ne mandane emu obi nto pressure ma wate wuti pupu a ne wa wo bie di ne wodogo bi nu abe wodogo bi wo nu abe wuti pupu a ma me wo bi di ya na ko bi nkwan bia na anye ko momone nkasa tetu bi nkwan momone nkasa wuti pupu a ne wa wo bie di hwe ya wa haban wa ya fani nyame bewu ansan mawu sa haban no maame wo chamati bia ba kire wo oposabi wo posabi ya no ya wa haban wa fani akonfirmati ko oposabi ya eni dware ne 1 o'clock anajo wo de bompa ye ni dware ene sa haban we kura mpo no ene tanoja no me pa cho kabom wo a wo mpeso benya accident wo a wo mpeso benya accident me pa cho kabom gina tai so na fa dware accident e fe na accident e bi nto tawo wa kwan mu da
ɛhɔ na bɛhu sɛ nyame ɔwɔ tumi nyame wɔ hɔ yi ɔwɔ tumi ɛnwosere ehwia wo sɛ duro ɛnwosere ehwia wo sɛ wodi wo nua nam yesu mogya bɛka w'anim ɛnwosere ehwia wo sɛ bosom hwɛ nyame wɔ yɛ nyame yo maame nyame wo ye nyame me say ye release 7 book of Moses 6 book of Moses ye release ni na me pacho enumere yi wo de ehia mo wo Warrior Prophet TV platform no share wo WhatsApp won sabeka bi ye de nyina e ba be gu ho ni print what me printer wa me print me printing press am to aso ne yanko Therefore, me pese na wo ka bibi afa efunu no ho. Ona pese ehwe bibi o Numbers 19. Verse 13 no. O say de oka obiara funu ne ho nte nanso wo so bibiara woka obiara ho funu ne ho nte nanso ma wo yase ekochi wo ko yase pa ma me dware si wo ntare pa adwera egu nsuom ne fa dware o me pa cho fa me ko Psalm 51 verse 7 David say urade fa dwera dwera me na me ho mfiri te su kirema e ka su kirema te e slow ne fa su kirema no e pa cho ko yase a pa adwera ne bi e fa ne hesop padwere ni bi dagu nsuom ye woni semina so ya den e wo ho ya de semina wo ho enti wo nkote adwere na ne semina no aba baji bi na wo de adware a week bia wo de adware na yi negative energy bia o ma wushi o ma bonten bebre ya bayifo bebre ya bosom bebre ya tumi bonen eno ye ne o mo nam Psalm 51 atifi asem no se David ehunu mpaibo o so nyankopon mi mo bo se de wado etie no sa Umobro huna do sinti pepa me mra to okuru me hu firi mamumu yemu wo se okuru me hu firi mamumu yemu na prapra me hu firi me boni mu na prapra me hu firi me boni mu na me hu me mra to no wo se me hu de ayin me mra to no sa na dwi me hu me mra to no na me boni wo wanim da sa won kwa na mafom wo wo se won kwa na ma yedai mafom wo na ma yede ye wani so boni wo se ma yede ye wani so boni na emum fa dwere yi me ho boni ma me ahaban e wo Bible mu ye ka adede nkunuma ewa Bible mu eno ne Yona ema nyame soma na no mpese okoro koda de nkrumase nunum wo Bible mu tame ewu wo Bible mu haban ni nyina wo Bible bata sofo no omo pe ma ye mo aza omo pe mo no madede ntino omo nka nkyerem because omo ka kyerem mo ma mo fasika ne mera mu bi mu omo ni to mo da ka kyerem ya se be ka kyerem mo ma yen ani mumu yen so yase we bi ono mu a wo frost of krempa odwin se bia wo ye sofo kra komode enti anu say sofo mami ya branza ne adidi what wo twon mu adukuro ne wadanti me fra mumu ade kakra kan yanko odifo yen hwe bibi o Matthew 23 verse 23 no osi munue mo atwerofo ne forasifo nya atumfo se mu yi eme eni nunum oso yi eme eni nunum dan ba be kire wa eme ye obi a won se eme na obi o wa asema wonnoa eme na wate enkuto ne me pa acha ope enkuto original enkuto na efiri north no original one papa ni pem wonnoa eme na obi bia wa asema na so wakoma yade no e pa acha wonnoa eme na wo di enkuto kakra tum na wannom ni nyina be ye den ebe kop ana nkwala abrode enu na me kire nkwala abrode de oposa no de eboa tugim wa asema na ache wo so de be 30 years 20 years 15 years 10 years no wo pe nkwala abroad de anu aposa na wa de boa tugim ebo nketenkete miensa de bo ne do anu yi ato ayi nkwala abroad na wa posa nim wo yi tumu a adwo anu wa ye dan wanom wo ye ne 7 days ya ebeko eni me catch nkwala abroad de na obi owo post street na ba no otimi chi e ma na ye black na o se segu nsuo mo ye dai enom post street ni nyina ba ye dai ebe nane aye dai akọ amadansi di aye dai aba enti no sisi ya no ye de mo ko 7 book of Moses ni mo kura to so de ebiemu ye kenkan kakra mam ne de aka no ye de nyina e ba bi gu ye WhatsApp platform no so ehwo ne yeka sunsum nsem ehwo ne yedi sunsum sem ya bre no aka just 3 minutes pe ne ya bre ne ya ye bre before Psalm 126 or say are you so unfortunate that your children are taken away from you in their infancy
Mo ye gemo ma wo sunsum mo no. Mo amanfo pese wo gemo ma sunsum na ni kan so no. Ye hwi nkwala ni firi mo nsem no. Me pa cho samsa wo be kan ni. Psalm 126. Psalm 126. We ye jamo atufo boa. Kantamanto munyu ni lo no mo nkosha ni high. Kan yango. Psalm 127. Psalm 127. Also write these psalms upon pearl merchant. Place this amulet in a clean bag. Yes. And hang it about the neck of a newborn son. Yes. Obetro. Hey. What dia to babo akola ketwa be man ko what chiro no ye chechere ye de ade chechere unim to wan what titimire mo no na akola bi wo no ma ye de capra to ni ko unim the reason why this cat to akola ni ko nitimi so tuntum obi pese otono enti yiri kan atona ansa enti o pese wo wu akola ye wade ye chechere ni nyina wa Psalms afofo na Psalm 127 me say me pacho secret ni yi ni nyina pie Psalm 127 o chiro no achechere Shade ye nwa no Muslimifo echiro di we maka no chiro ade hohoro ma wonnom e ma de ha wo kono sa na nyame mu ne emutu so etiye ye ni Muslimfo nyina ye nnuafo enso kokoba ne de ba ye nyina ye krobofo ma ifiri Abraham so dia se Oso chechere udi to wan be chechere no de ato akwala ni kum se de obi ma meton sunsu se de honhom fi bi nya dai e ma no so because wo ba beri ma e gina hom nyame tum kan yanko Psalm 128 was it write these psalms upon clean merchant and hang it upon a pregnant woman. Radiant dear be on a man among no me patch or psalms we na wo be chro no wa chire ma me and ye be ye be ho ye be miss wodi won saka ye fani ye tumi ayera ye de ada yira o bibi wo baby bibi ni baby ka ye da ka ye nto ye punu ma bibi wo baby mo de nwumire sham wo WhatsApp platform no so na nwumire ho be se ngege e ho be ye brosco tos kan ye go. Was it when she and the fruit of her body will always be secure from unlucky accidents? So suddenly da pin for one. Yeah, suddenly da ukoma ye nko pai ye nko ye operation unya accident won change suddenly da ukoma ma me ehe ne wo Psalms ne wo tiasofo no say I don't believe in Bible but you are reading the Psalms you are using the Psalms so why that you don't believe in the Bible? Hi. And then you may so powerful. Cause a power. Can you go? You do Psalm 129. Was see whoever accustomed himself to repeat the psalm daily after the morning prayers will finally prepare himself to live a virtuous life. Yeah. So be our kind sadie we anopa biara no na brabo esini yi. Yes. Anopa saying Psalm 129. Psalm 129 anopa bia me ba cho kan wa brabo besi wiye boni bi nkan musuo bi nkan wo how bi ma wo so. Me Psalms Mrs. Book of Moses and one year made every one and no printing press and one me printing me press ma wono me fancy you. Me van to me them na my kukuti I have I don't the woman so I don't do opo I was so untimi nye ye da kwotena brochure ya san de abagana na untimi won say emu odin yankasa adom no ye den wo wenfo metatro no ye na kwotena brochure no wasa me de na abagana nzo wo ye den wubu na mu kan ye ngwa you do Psalm 130 but see if you are living in a beside city sir and from where you are going, if you have urgent business, yes, so that you feel constrained to venture on a journey, then just as you are about to leave the city, pray these psalms in a low voice towards the four quarters of the earth. Yes. East, west, north, and south. Yes. Who free krom ho ukrom no state na wo wono who free work different states akoye djuma akoye business bia me pa achew Psalms say Psalm 130 Psalm 130 e ho na be kan we face east north south and west four corners where we wo dey sin e bi efifa so yan kan ni nsine ni yampon Psalm 131 Psalm 131
Was he who is so strongly possessed of the evil spirit? Yeah, what evil spirit that possess you. Mama go jinu tafre motono me pa chao. Adie we ni taso ye. Was he who is possessed of the evil spirit of the bride, that he regards all other people with scorn? But who upon sober, with fleshing desire to occupy a middle part, if his pride would only permit him, is advised to pray these psalms every day, and his pride will receive a certain check. Oh, your psalms you come read your sign check your day, and mount would me ye oh, but some prophet. Well, when some yet fancy you never be to draw. I said, I suffer for the motoba a man sign meeting young contown and a friend of kind uncle. Psalm 132. Or see if you have a son to perform anything punctually, and notwithstanding your oath, you neglect to perform your obligation, and in this manner have prejudged himself, you should, in order to avoid a future crime of a similar kind, pray this psalm daily. Nyamini pade opa chenya ne say I say obi o ha wo besre o besre say mbia ye de atokuo bia no sa wo besre wo betumi no wo be power powers what is sad you just so that wo be power to say me gina wo ya wo to ba me de ahia wo ba me de awo wo ya me won come nko freeze wo be di bibia ko hold your ear. Was who paid to me? You do a Gina Domano. No, paid to me. Now, was no. What a Psalms band that's all Psalm 132. Psalm 132. Would they do maybe no? Where be your business? Now, what done no? Psalms we and it's all kind. Now, what didn't see? I can't tell. Now, oh, ba, why you? When I suffer for no more day, I'm take a rig. Was said them could no or can I'm so powerful, mammy. Take a reggae if you nick it today. Or Miss Womako research or internet so and all my banning with the Ababacas and there be a business not different. There be a business or can be different. There be a business or can be different. Me patching I be one more twam watching. One come on to in the wall of prophet there. Yet, yes, Simon, yes, because upon Gofita, yet when you pongo fita 2 minutes kakeke wo 2 minutes kakeke to the Ghana hanipa hin wo pongo fita can yango Psalm 133 was he whoever prays this psalm daily will not only return the love and friendship of his friends but he will always gain many more friends. Yes, bibia obo sampa ebolo enamfufo ne na yonkofo ne ye tight. Yes, o sanya ayonkofo a omu sika bibi oh yes ya was some bomba ya 133 o dishie ni papa Psalm 133 wo hie ni papa wo hie ntege gure defo no azafo no bedi wafo no wo hia wom nufumie miafo no konkonsafo no wo hia wom abayifo no wo hia wom pepa to ya kan Psalm 133 no anko hia bayifo bi ankofa no nyonko odo ye bre no aye bre Oba Rosina, Yehua Inshira Rosina Papebi. Yehua Inshira on Nikunu, Mr. Musafa. Eradin Shira, me almost a men sorry in penny for. Eradin come on Eradin to an amonsi. Me as a me be my brother Dan, who take me from New York upon tension. Yehua Inshira, me mama baby take me from Georgia. Me as a me ba mama, it take me from Germany. Eradin Shira me ba ma me corny will take me from England. Eradin Inshira, Eradin to an amo NCA. Obibia tie me Eraden kan ho ate o ma ne man dane ma me ba amma so etie me from Taifa Burkina a enche bia obeko US Eraden kan bibia ho Frempong and Frempong Yehua enhira Eraden kan ho o ma ne man dane mam esrem se eja tanyame a wo so ne ho ne mala matudu aye na wenfo kase ne nyame nufu ntabra ba mansa nyina anum ano no therefore kontonkro da mansa akomu no ene de wonsi no nhwe wate komna PSC no wonsi no nhwe Elizabeth Yehua enhira brada na Yehua enhira maame Yehua enhira pam Ewrade man yema endane mam akodie biara be soro wo moso no Ewrade ensoro wo sa akodie ne so ama Yehua enhira tumi bia be soro wo moso no ye bresa tumi die nase Ewrade mpega ne nsa ewo moso o man yema ndane
ɔmfa mu mfiri adom nkɔ adom ɛnhyira nkɔ nhyira mu wɔ nipa bɔnefoɔ bi yɛ nanadwi wɔbɛnadwe so wɔbɛfrɛ wo kra yesu mogya aprada ɛde akyire dwansi ne mu ɔbaa grace wotie me from France ɛnɛ mekyia francefoɔ nyinaa mebɔ wura Paris ɔbaa grace ɔho te sɛn Erane nkam ho maame dwa esutie me from Austria Grat metia Grat ne fo ne Vienna na fo nyinara erane nkam ho no ntutu anamo NCE de me sire bofo pani ma ho ne se o ma niema endane na nakua oba pa ho te sen erade enhyiram erade muam onfa mu mfiri adom nkwadom enhyiram ko nhyiram adom dom yenya da senne ebesen hia ochinam ebo 8:30 hia the warrior prophet e wo sunsum ensem ho yesi ebesua 6 book of Moses and 7 book of Moses any 8 9 and 10 yebesua ni nyinara de asofo ni di tuam ho no de hyehye dem no a di tuam ho no warrior prophet me yie pie ewrade nhira adro bia nka dem The warrior prophet Gideon for years here do no ye nyananke ya sekra the warrior prophet utunu to say what crab what say what chiri no kwa what I no kwai olu dia won say da bema ni mo nyamfo no bema was so mo sa no hamwe abofo ni na ka chire no what is so konkro na chuma what is so konkro na say ade what is so konkro na ni anamwe ade akra na wo hwehwe ade na ma watoba ya prophet Gideon for years do no the warrior prophet so konkro shanemme to me na shanemme ade ya chuma bo na ma eti bomode na chipini no na omo na nya resa na nya kwantuo na nya juma pa na nya warepa na mpumtuo mra eni bagi kasa ya draw that's when you draw to me beneti na me to me oh meneti oh konko would you been one na woni etiamu eti akika fue mon kama anuntum mo mra mo wase na so konko na mo